Tokratni vsiljivci je očitno lopar. Mi gremo pa malo hoditi in sicer na Mengeško kočo. Kdo prvi do Mengeške koče gor? Ok. Kocka, Liam ali ne? No, gremo. Pristani zas! Kočka! Kaj pa je tukaj? Zdiva petka. Bravo. Dobro zrak med glavo, levo, desno. Levo. Ja, vidim, ful dobro. Evo, kje pa vidva plezata? To je pa kar strmo, a? Glej. Mami ti pokaži. Kdo tole, mami? Kaj tole? Pokaži, da vidim. Kaži? Ploščica. Kakšne dobre ploščice imata.